Ohoro wa kumwirori wa Mombis TV guku ni kwa Mombis TV na ningetwo Mombi wa Shira na guku nikuo tukwiraga tukumenyithagia maria mothe marahanika online na ri muthenya wa mothe twina mugeni wa mwanya muno uragi trend ginya Google na ti ungi ni MC Zaku na niwe turenda umuthi twaranirie nake no before thiete muno reke tuigue uria agikaga na maritwa make. Niĩ njĩtagwo Mwangi wa Njohi mau nĩ maritwa makwa ma gĩbandĩ kana MC Zaku the critic officer. Yeah. Na Zaku wekaga atia decide ya gukorwo uri critical officer? Niĩ ndĩ mũbiacara, I'm a businessman. Nĩ ũraga biacara hapa kule na maũndũ mothe magĩkorwo me mega twaingĩra industry-inĩ rĩu ndikĩrĩ officer, critic officer kana mũruna wa deputy president rĩu maranjĩtire ndĩraria mata deputy president. Ũraria mata deputy president rĩu atĩ tũrathi tũkahanana. Yeah. Na iyo critical oramete officer officer ni no hakorwo hena mundu taraerewa niki no tufanuira wega. Critical officer ni criticism ni go critic haya guciaga ndathi huthitie githungu kiu na gikuyu ndiune ataingi hota gutariria no ngwiciria ni go criticize uweka uru ri ukerwo ma. I think criticism ni kiruta kiu uguo eko ndirahitia ya ndi mugiko na gikuyu ni kirito muno ya ni criticism ni ta weka ugakora nduneka wega. I think tu kama hiyo and talking the truth enya andũ matiendete guko makigwa. Yeah. Na riu mwena witu wa gikuyu ri ni ukioya andu ingi matiendaga gukorwo magikocowo aigi ta ini meciragia ni ndiri u ndi sawa ndirabatara mundu ungi gukorwo ati akinjira ndineka wega ndineka yani tita mwena uria ungi nituonaga ati acio ni maragitikira gukocowo. Idea no hihi wokiri ati nayo ukimenyaga yani mwena uyu witu ni uria andu aritu. One no nyambe njuge Aini a mugithi mostly tao nio ngoretwo ngideal now for the last I think 3 weeks. Ju content yakwa ndambere 3 weeks ago na ni andu aritu muno na ni andu aria mugiko ndimenya haria kiregethia na mbere ju they trust in their money no ita ni metigeti mbeca ciao muno ati mundu ni kwaria horo wake na akuhurire thimu either go threaten na ti undu munene ona gigucu ni ti undu munene ju they I think I don't know nini inaendeleanga but they trust on their money. The reason why I started this ni ati ndina murata wakwa etagwo Kasipul na gwicira niwe one inspire gukorwo ngika critic tondu ndonire critic go critic muini ri ni kurate ndonire ni kurateithia aini agithweri muno and I decided to kuoya kaundu kau njuke ndikarehe gwitu mwena wa gikuyu nigetha tugerie kuona kana mugithi witu ni ugukira na nyimbo citu cigukira nigetha nginya aini aitu mahote kuruhwa mbeca njega irafu-ini kuria mara perform ju no rakora muini wa nyimbo cia githweri ni athi kirafu na agakorwo akiruhwa mbeca nyingi muno niguo no wathikiri muini ucio ri ona madirathi mabururi ma nanja muno gukira aini itu a gikuyu so niki tungika nigetha muini uyu witu ahota kuruhwa mbeca njega. That's why ni ndokire na undu ucio. Yeah. Koguo hihi mundu rakiko misunderstood haria mwena rigi wa TikTok na ki haria ucemanagia na mafans maku no hihi no tuge it's in a positive way hihi gugikorwo na mwini rigi urauga rigi ni irumi ke no tutaririe uge urameka in a positive way. Yeah, very true. Na nderera mwini ma one mandiendetwo ni andu aingi na he mundu anjirire mayaragio mundu ehithite ati go ndaria mande yanikite ri ni ngwiko kaundu gatari kega so threat ni ciukite muno na leke ngwire haria kinona haria muini witu wa mugithi ekumenya kana muini witu o wothe I deal with industry entertainment industry yothe already no hindi ya tukamenya ati hindi ya gikuyu gitu tukamenya ati criticism ni njaga tugakorwo tugiteithika muno na tugakorwo tukioya nyimbo citu iguru gitumi niki ni uthi wakora mundu aina rwimbo ndanaina rwimbo wega so me am there na ndimwira atiriringania ndunaina rwimbo rwaku wega coka riko ruga rwimbo rwaku ringi ukanaruo na kuma hau na hau ni rugukorwo gitikirwo ni andu. Yeah. Okay, tukiarĩrĩria horo wa nyĩmbo rĩ ndrona aini kadhaa actually mena nyĩmbo njerũ na mundu ta 90k turonire ni ararutire rwĩmbo rwerũ Samido mena Joyce wa mama ona rwĩmbo rwa rutikithiete muno na turakiona ati mafans na magĩtukire agũkĩreact ati rwĩmbo hihi ni rwa Eddie Dirito we hihi rĩ na tondu ni ona kirate nyĩmbo icio rĩ icio ũngĩcirĩte atia? Rwĩmbo rwa Samido ni rwa Eddie Dirito na ni thiri Samido amenyire na ni njokerete o maita maingi muno
Samido ni amenyire ati Samido 1 ni mundu in Kikuyu industry nyimbo cia mugithi ni mundu raiguga mugi muno tondu ni amenyire kiria akenya twendaga na nikero na Samido nowe muini rothiete akaina rwimbo na mundu ungi wanja niguo na rwimbo rwa rukoka wega muno tondu ni athira gikara na inya ciothe akimenya ngani endago nyimbo ciendago no agithondeka kindu witagwo crowd ni teithagia rwimbo rwa mundu muno so Samido akiruta rwimbo ruru ararutire rweru ri rwimbo ru ararutire gitumi ni ati na nicho kerete oginya kwa Jeff gitumi ni ati ni oya andu othe ni metereire ati Eddie Ndiritu ni athire na ni athire America niguo so agihura rwimbo ru ri ni amenyaga obvious andu no ginya mari catch up na ruo na mende kumenya message ira Samido ara delivaga kwi mutumia wake so in that rwimbo ni ru ni no juge Samido akarwa sawa he rwimbo ru giro ni no ni 90k kamso 90k kamso ni ainire na ni wega no but he handu turora 90k kamso ni no nyende aumire atwire atiriri mundu ucio wake wa kamera bati ginya kuoho ucio tondu dio kana moyaga na thimo I think moyaga na thimo na ti thimo ina mutwe mwega I think ni gathimo we macekete I think hata kama ilikuwa iPhone I think ndio rota rwimbo we ndiro arutite na muthungu I think ndito na muthungu ndigo haya no riri video ya ruo ri hana atia rwimbo rwa 90k nini jo muine wa 90k na ingirigithaina muinira wake ri rwimbo rwake ruri ruinite ri sawa in sound melodies kidogo itwo rwimbo ruri sawa no hari video ri neza mpea 0 kana demo 1% hari igana rimwe ni undu wa ukirugama kamera-ini ndakiume uguo no twarie umane atiri video ya rwimbo rwa 90k rwero ni 0 I don't think I think ni tondu agithire kundu gutari na andu makamera manoi no ngwiciria ni ange invest na rwimbo rwake njoko ndigwici ni kungiagire mundu wa kamera rwimbo ni rwega no ange video yake ni poor yeah very poor yeah na yani ugo niguo rageria we kumonia ati ona video tari njega ni ukuhota kwira muini next time wakatonia shoot yes one ndiramwira online page kira-ini yakwa but I hope by this week nitakuwa tumeongea naye na my fans makirumagira makinjira kana hihi niguo kana hihi tiguo by the way no ni wega muno ko if no ahote gukorwa akiruta video ri kana ethe kaundu angimithondeka ri I think igikoi better to me igikoi better na no twitikire rwimbo wega yeah okay na content ni yaku ri nyurauga yani cloud ni citeithagia na it's no social biz etiko yeah na turona Eddie Gathenge etiko Dr. Eddie Gathenge ena rwimbo rweru na rutine ikorwo ringiro githi muno ni gukorwo ringi andu aingi no amenya matikio kana ni arutite rwimbo koguo tokorwo Eddie ni arekete ringi ka cloud urenda kuga rwimbo ni rungirathire rungire iguru tondu aini aitu ri tiga Samido ri aini aitu othe makometreire andu aria akire aka kengere notification bell ati akipost wimbo notification bell itakuonyesha huyo mtu ametoa wimbo but if no ne afagite ka crowd andu othe makomoya atiriri moya bikie ko yo atiriri Eddie Gathenge arekire Eddie Gathenge araugire Eddie Gathenge na ngani mareka nona andu othe matengeraga YouTube ni meteire Eddie Gathenge arie orire Eddie Gathenge athi kwaria ri handu harie ri akarekia rwimbo so mbona isiende itenda junu wahe ni wa alert andu aku na that's what happens ni andu anyimbo cia githweri no ginya ahure crowd no dirikana crowd ya hurirwo ni ringtone na poko yeah ate mugunda ni wene na ndiki na njogie ne borithi na ilikuwa crowd rwimbo arigire muthenya uyu ngeuma borithi na rugithie wega muno andu aini itu agikuyu ni mabati ko makimenya undu tocio undu ungi ni fans reka itutige kwiranaga ma I call do equity horo wa rwimbo it's better we can investigation ciakwa kana uke account ni yakwa wambe uthikiririe ndauga rwimbo ni kirutari ukira guthi comment section wire mundu ta 90k atu rwimbo ni rwega na video ni njaga no we sure fiu na ndurona nduramona ginya othio you see so ni day hori niho 90k arahota kumenya atiriri video yake ti njaga niho mundu gwitwo John wanj ni akumenya atiriri rwimbo ria marainie na muire Twitter retagwo ri ti rwimbo rutirwe video yao i sawa kwanza rwimbo rwa John wanj ni rautire weru video yake i sawa no kindu atari muire ucio ni kwaria araria no kwaria rwimbo-ini no beat yake iro akaria no athia improve it yeah
Iyo niyo igukorwo igithondeka industry na hope Aini ni megwikorwo magitikira tondu platform iyo ni gwikorwo bado igiteithiriria bloggers in one way or tondu ntukoraga bloggers ni maka kaundu ukona mwini nginya ni amwira a drop video Aini niguo makoretwo magika na nkio ndakura Aini itu ri ni matumira mbeca ciao muno ni metikitie mbeca ciao muno tondu riu urathiweka mundu interview na ni mundu munene kana ugakorwo ukimenya undu muigie tondu tani ngamenya atiriri video na itaketi njega no ngona ati ndaigirira ri kana da post nyamu yo ri ndikuona toro na mi ni ndirateithika na TikTok it does not pay na utie kindu ingiwa ni anaga social media na sitaki ni an me am good ni de sawa na maundu makwa mothe me sawa ko ndirauga ni undu wake ndirauga o ni undu wa guteithia muini ucio hihi auta kwa kuthondeka thaa ici no tondu ni amenya nie no ndiri aria ri hindu ingi video akenaga thonde kana rwimbo ru rungi kenaga thonde bloggers Aini tutige gutake bloggers ta matari a industry bloggers nio mokeragia rwimbo rwa mundu muno thaa ici ungithivike thaa ici ugoka wanjika interview ko ndi muini na turehe thina muno na ngona mundu taringi twakate competition nake rucio njigirire rwimbo no ruthie muno so ni no ndiho Aini manyitanire na bloggers to bloggers no mangi moya iguru ni unjoe guoe industry ni gwihana unyite guoko njukire na ni gwite guoko uki Aini metikire uguo na ntwagitukire agukorwo tukiona mzima hareka video wekite ka mzima akwira o drop video na relationship yaku na mzima thaici igikinyite ha no nyende otwire na ohore niki gatumire ugikorwo ukiuga mzima ati ndakiri na kiheo that was true and I know on Aini ndamya nerirwo muno ni andu aingi na ikirwo murucio na kalima keke one mzima na kiwete na ukinyitithia na ngikara faraini muno that day I think it was on Saturday I don't remember very well no ni ajirite ndahurirwo thimu nahurie mundu akwa hakuhi muno ndakora kuringana na video ndathondekire na ngiruga mabara muno nigetha aria marangiko matigakirute wira murito akunjethanga kuria ndehithite kiki ngiumira bara ngikara bara mathaa kindu mathaa matano nginyitwo ndianyitirwo no the fact remains ni amenyire kiria ndendaga me na I know she is working on it I know that tutitwari nake kuma hindi iyo no ni ndi na uma atiriri ni ara work ni undu undu ucio ni undu wa rwimbo rungi kwa kiruta kana undu ungi kwaika na riu ri kiria hari andu mangikorwo magiciria ati Zaku ni ngumo arethera niki ungimera atia ngumo ndethagwo ni ukayukaga when I recorded my first video about Samido and so na dio utie mundu ndahurire thimu kama ndirapostere unaona if ndathiete ngari ha bloggers ngamwita kama he video da guthondeka I think ino nigakorirwo ikira ndiretha ngumo ndiretha no ni ndathire ngiaria ma ngumo ni kwira ihera irehaga muini athia akauta rwimbo ndakoerite mundu atina auta rwimbo ngumo yukaga after we wathikiririo rwimbo rwake ko so ngumo ni gukayukaga ti mundu utengeragia mili nipata tu na inanipata tu na riu ri tondu he mundu ringi ugikuria ni urakuheire wira ucio urakuriha naki na maybe incoming oguo turathi na mbere hihi ungienda kunenehia platform ino yaku atia nigetha onawe ugikoragwo ukiona hihi nirakuriha kana onawe ukigie na platform iria ona ini mari gwethaga tondu ungigithi na mbere nona ona mwini hihi no agwethage ringi nginya muga cloud kidogo na akarekereria rwimbo o planet atia dina plan nene muno by the way and kwa Jeff Kuria kumatha inyanya o Friday then tuna show kwa Jeff Kuria haria turethia tuka analyze rwimbo rwa mundu if ndurutite rwimbo no rutume kwa Jeff Kuria na tuko tukianalyze rwimbo no kumenya mahitia ma rwimbo ru before no rutite so I think by doing so ntuko tugiukiria muini na riu hano Aini manyitanire na ithui nanyita Aini manyitanire na ithui metikire kurehe nyimbo ciao tukaruta muini cio mahitia ndakaigwe ruo ni kurutwo mahitia na ndungijira ati ni uhurire muini fulani ndimwire atiriri ati rwimbo rwaku rutire aizi nisikiliza fact tondu na comment section ya makeja mwana ukumpigia umwambie tondu hau dangi no riu haha ri ni ekuigwa one mafansi make meho two mafansi makwa meho so hena andu mekurumana tondu mafansi makwa na hena andu mekumuruma tondu mafansi ma no by the end of it all andu othe mathia YouTube ku make sure kurora rwimbo rudauga kana ni makane mahe tondu rwimbo ndaigirirwa John wa Jane
that day ndaruigirire gwikinya hwaini ndamuhete views 800 ndamuhete views 800 tondu ngipost video ndarote views ira ciho na gwikinya hwaini ri ni ndathire confirm views ira ciho na yari na plus 800 views thaici no ni thiathiete tondu ndirarora ringi koguo ri ni andu akwa mafansi ma ndiratumira mafansi makwa uthi guteithia muini uriku nona so nwajuria uhoro wigie uria ngwendera ku improve kiria nditugukunduri korwo tukiwa rwimbo kuria kwa Jeff kuria every Friday kuma thaa 8 Facebook ciake handle ciake ciothe kana Facebook yakwa TikTok yakwa turi ko live tukageria kumacokia njira-ini yeah na riu ri kuma tukirikireria kuma hindira wanjirie kiria content ino yaku ri ni kuhitanitie na arata hari urigirutaga wira family kana all is good one juge ha family ni I think mundu othe hari family yakwa yothe and I'm talking about my family in whole no mundu mtu ni supported others they have never my cousin yeah he cousin yako ni supported muno na ndi mtu aragira idea yako gamara kuzo nikona hii na idea hii na hii unaiona aje nikichapa italeta shida akaja italeta shida but we will deal with it acio ange ni uti mundu wa ni support hote ndo ndireka na uti mundu wa njira wikaga uniki they have never na ni ndira ndira na maundu mao yeah na ndikuhitanitie na kuregi kurutaga wira arata asa he harata ri na hitithanirie na mzima tondu ari murata wakwa na somehow kuruga wa njiko na ari murata wakwa muno no gwiciria o tugithiangaga ri aiko wari urata wa mari nugaco no iko ndwari wa mari ndiwiciria nugacoka one niginite andu ingi muno from outside country by the way muno aria mena aria ogi marameandikindire no hena tulimu tuko twitagwo tu user tu ni tulimu no ti othe bethe henega no he aria ri mokaga mundu ucio ri ndathikirio rorauga akorora ugu akomena kama kuna video nimetengeneza jana ya shukura ya Nairobi ni maji mundu akiwande hakete QTex na ajeta LGBTQ member riu ri mundu ucio no tindane nake mucio gutindana nake na mundu ucio angiaga hau ndingithi na mbere ndingi move on no nyita so those kuwa arata mekuo and that is life yeah na rure twego kita letora kurira jina MC Zaku kore MC ni utaira MC bado ni ndake utaira MC no thaci ndingiruta matika njurage ino MC no nginya post kurora hura event ni riu ekora igire mundu ira uramwira mera mutu acoke menyo rathi MC hanari kamata gwikira nginya faitho ni okwe karwa industry no ni njega industry is not clean let me tell you no na ndiko hithanira industry ni kuhithanira gutheri so ndambire kurugama MC kidogo MC ni guciarwo ni ngona MC thini wakwa na ndigwiciria ndirawork the MC for now but I hope as time goes ni ngurora horo ucio nigite ndacenjia riri litwa MC yeah na riu tukirikiririe no twende waririe muini na mafans ukimere content yaku ri iroka ile positive na tugiki hope as time goes by andu itu nimegukwa makielewa kiria turariririe wainaji nambiri na wainaji acio na Aini riu ri Aini rutai nyimbo cina mitwe mega ndigane na inywe niguo urabaro na mutwe mwega hura crowd gutiire crowd ingikuhitiria na gutiire crowd ingituma ritwa rĩa kurithuke tiga kuhura tuthimu kinja ati ndaguthukiria ritwa ndio nitire ndaguthukiria ni kwa zakire views ndakuongerera nduthe rwimbo njire tuthake kindu kiega mafans othe makomete no auta rwimbo tiga butho indo kira tuthimu ndagwe na kwambia urera au ni one hinde ndambiri content ino ndamenyire thu ni gukona nyingi ndina mawakiri mana riu ni ukudina mawakiri macio kweli no hinya ndungihota kudina mawakiri mana to ndamenyire atiriri andaro mekona kunjura na mena mbeca na tona ndithie na mbeca utengerania na mundu ri ngietha mundu ungi wa utengerania na wakiri wa mbere ahuma hena wa keri wa keri ahuma hena wa gatatu ugikihumio ungi wa kana ri ona ndire ngugwita tukiaranirira ndukiri na hinya ta njugui nyanya ikuite mboga imwe so Aini ni twitikire igu challenge na tugathikanagiriria this is industry na ningikora ndireka ri ndie na aim yothe ya guthukiri mundu ritwa na ndie na aim yothe ya guthukiri mundu nyimbo ciake niguo we are just here this is industry na maundu maigi industry kwite andu ingi muno na Aini twitikira i bloggers itikira ma interview na blogger by the end of it all blogger no we gukuoya blogger me mafans aingi ukira Aini tiga turamenya guo na andu aingi ni mathikagiri blogger ukira Aini blogger no woka no ndu othe uraumira
uraumira so aini aitu othe itikira ikwak na bloggers itikira ikwak na mundu ta nanie na moe gitio ni mahe gitio matige matheru yeah. Okay, mundu renda gukuona MC zaku ari erengerenda gukuhurira thimu mafans maku marenda gukuona mundu renda kuhurira thimu ri nona bio yakwa ya TikTok hau athi TikTok no ni 0734 88 55 93 yeah no kundu guothe Facebook MC zaku TikTok MC zaku Facebook ndina page igiri nigetha mahingia ri emwe ndigona eno engi ona TikTok ndire ona igiri yeah ndina zaku TV ndina MC zaku iyo ni Facebook TikTok ndina MC zaku na ndina zaku TV haya IG ri ona ko ndina followers yeri ri IG ro ko ndina followers yeri no MC zaku YouTube zaku TV yeah ucio ni we nie na ndimere critic ndirarugama critic tuguthi na mbere na whether you like it or not critic lazima tupige haya thank you alafu undu ungi wa mwisho itanariganirwo Aini ndeke ndimwire launching citingi muteithia Aini etha undu ungi wa gwika tiga igwikaga launching iruta etha wira ungi wa kuruta ti wa harate wenda kuriha nyumba gathondeka launching othi ukariha nyumba mwaka mugima mwaka ucio ungi ugeka launching ingi twicirie muno twethe wira ungi wa kuruta Aini metha mawira ma kuruta. Okay, guku ni kwa Movies TV na tumana mugeni witu uragitwo MC Zaku na ngagwa ni thank you muno ni kunyitanira na ithui nginya hindi wenge subscribe o share na utige comment hau comment section ini nigetha tutuike a gukiaraniria nawe. Thank you.